Acting on complaints from local residents regarding the presence of illegal migrants in the state, the Hito Integrated Territorial Organization Hito Shillong City intercepted 4 non-local individuals near the Civil Hospital Shillong on the 27th of January 2026. The 4 persons, comprising 2 men and 2 women, were found during verification to have entered Meghalaya without valid documents and were reportedly on their way to seek employment in Soyong and Kliriat. Following the verification process, the organization instructed them to return to their respective states. Meanwhile, speaking to reporters, Hito Shillong City Organizing Secretary Pinchngan Nongrum urged upon the authorities manning entry check gates to exercise strict vigilance and ensure that no non-local individual is allowed to enter the state without proper documentation. मालूम है पहले आया अभी काम कहाँ से जाएगा काम आएगा ना उसका बताया नहीं हम नहीं जानते काम करता क्या काम करता वो जो आपका ठेकेदार चल डिबू है ना तेल डिबू इसलिए वो आप लोग को लेकर आया काम करने आया ना यहाँ में जगह कहाँ से आया नलबारी से आया तो वो आपका ठेकेदार कुछ नहीं बताया कागज के बारे में यहाँ में तो लेबर कार्ड होना पड़ेगा पुलिस होना पड़ेगा आप लोग को ऐसा बिना कागज आएगा कहाँ होगा ऐसा तो नहीं होता ना हम भी आपका जगह में जाएगा बिना कागज में हम ऑर्डर करेगा आपका ठेकेदार हम बात जगह कहाँ ढूंढेगा मुझे नहीं ढूंढ सकता ना बात का बात नहीं लेकिन नहीं इसलिए तो होना पड़ेगा ये लोग का कागज और ये तो हिंदी का भी मालूम नहीं है ये कहाँ से है असम से ऐसा हिंदी भी नहीं जानता असमीज भी नहीं जानता है ये कहाँ से असम नहीं आपको कौन बोला यहाँ कॉल किया था ना ये लोग को कौन पहले से जब ये लोग में बस्ती में है ना कौन कॉल किया ये लोग को यहाँ में आ जाओ कौन बोला ठेकेदार है उसका ठेकेदार है बोला तो ठेकेदार को फोन करो Ni na kaliang Hito Shillong City ada dilengkap lang kini kinong alam juga Shillong City mentah kesini sing baar ngi obat di kini kidakhar kidon na ki na kaliang jik pajba laki komplain ba don kidakhar ki barung sini tungkat tungsa tingi la obat deki bat ki ong hana bamulik tray satay sa Soyong kidon ru ba ong bamulik tray satay sa po ilan Jawai stay ang Kliriat kaya ini nak kalian keseng lawan marmar bagi obat hangan dia kacaka mentah dia jan Civil Hospital hanya jan lat tingurut kaya ini kentu ya ka infiltration ni kamtam ba soba ban check iki nomor ban check ba ban kili banyak nomor ban suang ba kilit sim dawai kilit sini satai kilit silkini gram kilit sim dawai principal light kam sonya ha de soba ba pin check ba ban clear bana ban kili banyak yaki ba kinlet che ki wan na e khnang ma kanam don ke ji song si ma kane gari ko jing ma ban tep de ki jat de basni ni ki baba ka men simbre je ki ngtep de ngi na kaliang kasang sokya jor shisha ya kata nomor nakapur sekapur man nakapur idon ru isni ki bang obat iki dakhar ni klem pelaj hire hakim media ru isu be ki hajar Wat try ngam tikna haman laksi kikil try dam tikna ngaki bumbiang kat sla kidan bi de hajar tam tikin dan bai tang bi obat om tang mangi kasang hitu andre ki esuru kidan ba di ki esuru injo is FK sang FK di nanta XYZ injo de dua bar ni ko kisang ru kidan hik ba obat de as nga ai kublai ki pat baru khantam ba ila don rengkat lang mat ni keseng hoi kimdan rengkat lang mat ni nrei pat ki ai kiti kadiang ki ai kiti kaman pat ni di don rengkat lang ka kapor ki ai komplain ni ngasau tenan iru ban ngasau keman iru makinang don diberi ki bait jat bendriu shisha ma hoi kimla bende ina ledi nrei
naga dia try lang mani dia don rekat lang mani di ai information yang nang tangi pat ni be lang nomor ni sutu bagi pat baru kidan kam ngi ngidan kam ke pat ba bangin ngidan kam lang pat ba nomor bangin ya try kam lang kadan kam sisya kata minang kawai yang ni sukmat kubli sibun